Turbo Limač, skupljaj karte, razmjenjuj ih i uživaj u igri. Distributer Pokémon igračaka i karata za Hrvatsku. Magma. Da vidimo, gospodine doktore, mjesec dana proučavali ste učinke Red Bulla. Što mislite o njemu? Kao eubiotičar mogu vam reći da konzistencija reprezentira ekstremno zadovoljivu kreaciju. Substancija je, govoreći in genere, i intuitivno ergotropna. Mogu vam također garantirati da su ingredijencije nadasve deliciozne i tome ne može nitko oponirati. Red Bull je inkomenzorabilan, a to je potvrdila i kromatografija. A što to znači? Red Bull daje ti krila. Gledajući modne slike, ljudi odmah pomisle kako uvijek imaš savršenu frizuru, lice, ali ja nisam iz priče. Žena sam kao i sve ostale i želim imati glatke noge. Otkriću vam svoju tajnu. Jednu nogu obrijaću britvicom, a na drugu ću nanijeti depilacijsku kremu Vit, koja sigurno uklanja dlačice. A nekoliko dana nakon uporabe kreme Vit, na prvi pogled možda izgledaju jednake, ali dotaknite ih nakon par dana i uvjerit ćete se koja je stvarno glatka. Vit, dugotrajan osjećaj savršene glatkoće. Osjeti snagu, pogledaj sjaj, doživi prekrasnu kosu. Novo Nivea Hair Care s kompleksom kalcija i vitamina prodire u vašu kosu, čineći je jačom i sjajnijom svaki dan. Nivea Hair Care, snaga u svom najljepšem obliku. Uhvatio sam ju. Nisam ju uhvatio. Uhvatio sam ju. Ma nisam je uhvatio. Ali Milka je na mojoj strani. Milka Vafelini. Fina oblatna Milka, krema od alpskog mlijeka, a sve proliveno slatkom čokoladom Milka. Milka Vafelini. Lud sam za tom napolitankom. Anitra, pokroviteljica serije.